पार्षदेंफम ओइबमर ओइब पाउ खरा अपडेट तौजरे प्लास्टिक हाउसिंग फीगी नमोद सिनरबा अपील तौग्रे यूवीदा मोदीना अपॉइंटमेंट लेटर्स खुजिनग्रे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीना मागी रेडियोदा वांगांगबा मन की बात की मरफुद्रानिफान सोबदा आरेम अखाकदगी लन ओंथोकपासी स्वच्छ भारत अभियान की मरुइबा माइवन अमनी सिंथारदुना प्लास्टिक हाउसिंग बो फीगी हाउसिंग नमोद सिंदोकनबा वासक अमा लौनदबा ngasi सिटीजन सिंगदा अपील तौग्रे दोलहेदी कौबा खुन अमा हरियाणा दलै खुन अदुगी नहासिंगना भिवानी सिटी बो लुनानबगी मैकेदा तमजनिंgai खुदम अमा ओहननबा वारेब लौख्रे मखोइना सिटी अदुगी मफमसिंगदा लुनानबगी खोंजंगसिंग चथाख्रे हौजिक फावबदा मखोइना सिटी अदुगी तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदगी अमोनगाई टोन कया सेंगतोख्रे हाना महंगना हाइगे ओडिशा की केंद्र पात्रा डिस्ट्रिक्ट सेल्फ हेल्प चलाइबा कमरान कौबा मियोय अमगी वाफमसु महंगना पानगे ग्रुप अदुगी नुपीसिना प्लास्टिक पैकिंग की मचाकसिंगदगी थुमोक अमसुंग मोबाइल स्टैंड सिंगना चिंगबा पोलम सिंग सारी अरेम अखाकदगी लन ओंथोकपा असि स्वच्छ भारत अभियान की मरुइबा मवन अमने लु नारन बगल लोइना मखोइगी दमक मसिना सेंथोकी मरुइबा अफबा लानफम अमसु ओइरे आइकोना करिगुंबा वरिप अमा लोबा तारबदी तरु तनानबा इंडिया अमगी मेकेदा अचौबा थबक अमा तौबा ngamgani यामद्रबदा इकोना प्लास्टिक बैग सिंगबो फीगी बैग सिंग नमोद चिननबगी वासक अमा लौगदबनी हाना प्राइम मिनिस्टर ना हाइगे प्राइम मिनिस्टर ना ngasi नमाइसिन बिटा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की रोजगार मेला दसु वांगांगे थरमददा यूपी पुलिस की सब इंस्पेक्टर सिंह अमसुंग नागरिक पुलिस दा मानब फम सिंह प्लेटून कमांडर सिंह अमसुंग फायर डिपार्टमेंट सेकंड ऑफिसर सिंह के डायरेक्ट रिक्रूट तौबगी अपॉइंटमेंट लेटर सिंह पीखे यूपी पुलिस दा लिसिंग अनि तरा का तरेतगी अहुना अनोबा अपॉइंटमेंट लाख अमग मखाई हेनबग लोइनना हाउसिंग गवर्नमेंट अदुगी मखाद एम्प्लॉयमेंट अमसुंग सिक्योरिटी फगदनग्रे अन प्राइम मिनिस्टर ना हाइगे मतममदा लॉ एंड ऑर्डर फतबगी ममिंग जलंब उत्तर प्रदेश दा खोंगलै थुना सावकलगली अन महंगना हाइगे अदबंगासी दी स्टेट असी हेन फॉरवर्ड लॉ एंड ऑर्डर की दमक खंगनरे अमसुंग खोंगलै थुना सावकत स्टेट अम ओइरे प्राइम मिनिस्टर की रिकॉर्ड तौबा वीडियो मैसेज अदु उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक अमसुंग फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना चिंगबना सरुक जाबा थरम अदु दोटखे इकोनॉमिक क्राइसिस न मरम ओइदना पाकिस्तान दा मरुइबा हिदाक लांगथक सिंग फांगलक्द्रे पाकिस्तान दा हौजिक थोलिबा इकोनॉमिक क्राइसिस न हेल्थ केयर सिस्टम दा साइथिंग चाउना पीबदगे हौजिक पेशेंट सिंग तंगाई फदबा हिदाक लांगथक सिंग फांगलक्तबगी आवबा मायुकनरे हाइरे लेबाकस्ता फॉरेक्स रिजर्व का हेनो वलक नंबर ओइदना लेबाकसिगे मथौदा हिदाक लांगथक सिंग नत्रगना डोमेस्टिक प्रोडक्शन दा सिनबा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API सिंग इंपोर्ट तौनबगी कैपेसिटी लेरकदबने ओइरकलिबा फिबम असदा तंगाई फदना लोकल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर सिंगना मकोइगी हिदाक लांगथक पुथोपगी सांग अंथानबग लोइनना डॉक्टर सिंगसु ड्रग अमसुंग मेडिकल इक्विपमेंट वालक पनबरम ओइदना सर्जरी सिंग पांगथोकपा ngamnadre हाइरे पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट सिंग मतुंगिना ऑपरेशन थिएटर सिंग हार्ट कैंसर अमसुंग किडनी यावनबर ओइबा सर्जरी सिंग पांगथोकपदा मथौ तारिबा एनहास्टे टेक्स की स्टॉक सायुल अनि फाना लेट्रे ओरकलबि फिबम अदुना पाकिस्तान की हॉस्पिटल सिंगी एम्प्लॉयज थबक तलक बगलोइना मियामगी अवाब मखातन हेगललकपा याबगी अकीबा लेरे फिबम असिगा मरी लेना ड्रग मेकर्स ना हेल्थ केयर सिस्टम की क्राइसिस असे फाइनेंशियल सिस्टम दा तोकन बनी हरदर कमर्शियल बैंक सिंगना मकोइगी इंपोर्ट सिंग मरी लेना नवा लेटर्स ऑफ क्रेडिट LC सिंग इशू थौतबदगी फिबम असि लागलिबनी हाइना क्लेम तौरे पाकिस्तान की हिदाक लांगथक सिंग साबगी थबगसे इंडिया मसुंग चाइना याउना अतै लेबाक सिंगदगी रॉ मटेरियल सिंग लौबा मथौ ताबन मरम ओइदना इंपोर्ट की मखा यामना पोले बैंकिंग सिस्टम दा डॉलर की अवाटवा चाउना लेबन मरम ओइदना ड्रग मैन्युफैक्चरर एम्बगी मपानदगी पुसिलकपा मटेरियल सिंग कराची पोर्टगी हेंदोकन लई हाइरे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ना हारिबदी ड्रग सावद संगलिबा सेनफम हसे फॉल की ममल हेंगलकपा अमदी ट्रांसपोर्टेशन की चार्ज सिंग हेंगलकपगा लोइनना पाकिस्तानी रुपी की वैल्यू का हंथरप असना मरम ओइदुना लेप्तना वांखलकले सेंट्रल मालीदा खुलाई पाइपसिना अटैक तौबदा मिसम 13 सिरे माली की मई थंग लमदमगी विलेज अमदा खुलाई पाइबा मियोय कंबू अमरा रेट चथबदा यामराबदा मिसम 13 सिग्रे अमसोंग अतै हम असोगपन नंग्रे अन लोकल मीडिया रिपोर्ट सिंगना विटनेस सिंग पल्लदुन हाइरे न्यूज वेबसाइट अमना तगतपा वीडियो अमना कानी बोंजोन कोवा विलेज अदु खुलाई पाइपसिंग अदुना मई थाबग लोइनना ऑटोमेटिक खुलाई सिंग सिनबगी मकोलसु तागे
एटेक अमसुंग मदुदा थोकलिबा मिसिमिनासिंग अदो बंका सर्कल काउंसिल की प्रेसिडेंट अमादो यारोना कन्फर्म तौखे माना फोंदोखिबदा लमदम अदुगी गवर्नर अहिंगी मतमदा थौदोक तोफम अदुदा सत्तुना मिनुंगसी अमत उट्रबा एटेक अदुगी विक्टिम सिंह की आवबदा सरुग याखे मफम अदुदा उरिबा सक्तम सिंह अदु अकीबगी मसकने सागंग खुलाई पाइबसिंग अदुना तामथीबा मौंगदा विलेज अदुदा एटेक तौबगा लोइदना मखोइना मोटरसाइकल सिंह अमदी फौसे सिंह याउना लंथम अपुम भमई थदोक्तुना उटहोलन की आनी यारोना फोंदोखे बंदिया गरा कुफा नकनबा टाउन अमगी लोकल ऑफिशियल अमना एजेंसी दा फोंदोखिबदा बंका सर्कल की कम्यून तरागनी थोइगी मनुंगदा माफन्ना लालौबसिंग बसौगतपा फोंदोखिबा लेबना एटेक अदु सोइदना सथरकनी आइबसी हानदगी थाजदुना लाखे कानी बोनजोन हरिबसी लालौबसिंग बसौगतपा फोंदोखि दवा विलेजिंग की मनुंगदा अमनी मियामना इराई नुमित्ता बंदिया गरागे लंबी सिंह थोक्तुना एटेक अदु कन्ना यानिंग द भोटखे इटाली की समुद्र खोंगमान माइग्रेन सिंह तोंगवा ही अमा कायबदगी मियो निफुग हुंदोई सिरे मियो मरफुरोम कनग्रे नमाजिन नुमित की अंगनबद इटाली की खाथंग समुद्र खोंगमान गनकना माइग्रेन सिंह तोंगवा ही अमा नुंगजाउदा थेंजिनबदगी कायखिबगा लोइनना मियो निफुग हुंदोई सिग्रे अमसुंग मियो मरफुरोम कनबंगमग्रे अन इटालियन कोस्ट गार्ड अमसुंग पुलिसना फोंदोरगले ही कायबगी थौदोगदु इटाली की कलाब्रिया की नोंपोक थंगबा समुद्र मपान सी साइड रिजोर्ट स्टेकास्टो डी कुटू की मनाक थोकीबनी कोस्ट गार्ड की स्टेटमेंट हौजिक पुनः मियोय मरफू हिंगना फंगले मखोइगी मनुंगदा मियोय खरादी लाइबक थीबा थौदोक अदुगी मतुंगदा समुद्र मपान जौरपा ngamki asi hakchang ni fugu humdoi samudra khongpan paringa naknana thengnaki makhatana coast guard na phongdoraki beda hi ado mioi chama kun puduna lakpada samudra mapandagi meter kharadamak lapna nungda yasinbadagi kai khibani थौदोगतुदा इंग्लम्बा याबा तै मियोसिंग थेबगी थबक चथारी कोड्रोगी मेयर एंटोनियो सेरासोना न्यूज चैनल अमदा हाइखि मदुदी ही कायबगी थौदोक अदुदा सिखिबसिंगी बरकता नुपी अमसुंग आंगांगसिंग यावरे माइग्रेन सिंग तोंगबा उगी ही अदो अकनम नोंगलै नोंगसित अमदी असौबा इथक इपोम बरकता नुंगजाउदा जेसनबदगी कायखिबने ही अदुगी अति अकाई सिंग अदु समुद्र मपान गे मीटर सहोंगी परिंगी लम नकनना चाइथोकलगा लेरंबा थेंगनागे काली बर्गियर फायर फाइटर सिंह की स्पोक्समैन दानिलो माइदाना एजेंसी दा फोंदोरखिबदा फायर फाइटर सिंह सर्वाइवर सिंह थीबगी दबा कन्ना चथरी तौइगुमसुंग समुद्र की हौजिक लेरिबा नंगलै नोंसित अमदी इथक इपोम सिंह की फिबम नंबर वेदन ऑपरेशन अदो तराई तराइना पांगथोकपा यादे ANSA अमसुंग अतै इटालियन न्यूज एजेंसी सिंह की अहनबगी रिपोर्ट सिंह की मतुंगिना असिबा हक्सांग कुनगा तरेट समुद्र मपान इसिंगदा सेंखलकी अमसुंग इसिंगदा जेनखलकी अमसुंग अतै हक्सांग क्या इसिंगदा तावरंबा थेंगनकी इटालियन न्यूज एजेंसी एंड क्रोनोस की मतुंगिना ही कायबदा सेनरिबा माइग्रेंट सिंह अदो ईरान पाकिस्तान अमसुंग अफगानिस्तान दगिने अतोपा एजेंसी खरनादी माइग्रेंट सिंह अदुगी मनुंगदा सीरिया अमदी इराक दगी लाकपा सिंहसु यावी हाइना पनखे मिसी बिना के थोकलिबा साथैरबा ही कायबगी थौदोक अदुगी मतंगदा इटाली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया थमोई सोकना अवाबा फोंदोकपगा लोइनना समुद्रदा मतुंग ताबदा मिसी बिना थोगनदनबगी दमकता सी माइग्रेशन तिंगलगनी आनमहांग लाउथोकरे हाउगिबा सही की अक्टोबर लेंगा की पावर फाइबा हाउगिबा की माके राइट विंग गवर्नमेंट माइग्रेशन की मतंगदा अकनब फिरेप अमा लौदुना लाकपने गवर्नमेंट असिना अनौबा अकनब लॉसिंग सनहनबगा लोइनना माइग्रेंट रेस्क्यू चैरिटी सिंगी एक्टिविटीसिंग दा रेस्ट्रिक्शन थमलखि जापान दा मैग्नीट्यूड 6.1 पापुआ न्यू गिनी मैग्नीट्यूड 6.2 की युवा आग्रे अवांगथंग जापान की होगाई दुदगी चाथोकलगा थांगजगी नुमिदांगदा मैग्नीट्यूड 6.1 की युवा हाग्रे अने यूएस जियोलॉजिकल सर्वे अमसुंग जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी हाइग्रे कोसिरो अमसुंग नेबोरु कौवा समुद्र मपान की सिटी सिंह अदु निखनखिबा युवा हाबगी मतुंगदा सुनामी की वार्निंग तौखिदे जापान की असोबा मीडिया आउटलेट सिंह असोगबन नत्रगना अमांगता थोपगी खुदगी पाउसिंग फोंगिदे खानोंपुक एशिया अमसुंग पैसिफिक बाइसन पुंप संदोकलिबा अकनबा साइस्मिक एक्टिविटी की आग अमा ओरिबा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की मथकता फमलिबा जापान ना युवा हाबसिंग तोइना थोगे अकनबा युवा हाबसिंग द खांग बगमगदबा बिल्डिंग सोइदना ओहनना लेबाक असिदा असेटपा कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन सिंग लै अमसुंग असोबा युवा हाबगी दमक थौरंग तौनरबा चांगनाइना इमरजेंसी ड्रिल सिंग पांगथोगे अमरमदा नुमित असिमक्तदा कांटियन पापुआ न्यू गिनी दा रिएक्टर स्केल दा मैग्नीट्यूड 6.2 की युवा हाब अम थोक्रे एंड यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे USGS ना हाइके पापुआ न्यू गिनी असे ओशिनिया दा लेबा लेबा कमनी ngasi की युवा हाब अदुदा सोकपन अमसुंग असी अनागी पाउ लैखिदे रूसिया की मयुक्ता यूक्रेन दा खुलाई पिसिनबा यानिंगदा बुतुना बार्लिन दा लिसिंग क्याना प्रोटेस्ट तौखरे
Rusia ka tawnariba lal adugi damag Ukraine da khuzugulai pisinba adugi mayokda sathaba demonstration amada ngarang miyoi lising tara hena saruk yakre masung phipam adugi phipam adudagi makok thongba German government officials sing dagi yaning da phangdong nakre amasung law and order ngak tuna thamna ba yamlaba police ngak selan kre Ukraine da Rusia na lal ahoki bagi sahi ama paraki bagi nongan ba Ukraine gi nongsuk lebak singi khongbo sing dagi en ba khusuklai sing pinada bagi wasak sing sakiba Rusia ki mayokta anuba sanctions lautho ki bamusung malem gi akoi bedagi kipki damak sagat ba ulak ki panumita sangnaraba left wing German politician amala sinba protest atu la ki bane aikoi German chancellor de kuzukulai sing piba hengkat ba adu tok na ba apel tawri hausik marum de namit kuding ki ponsi lising am hetam mahangli amasung aikoi ba homsu malem lanchau amram de hian nang na posilakli hana protest adu ki organizer sing aduna makoi ki website ta hai ki uprising for peace aba demonstration adu Germany ki left wing Dailing ki party ki member am oriba Sahara Wagenknecht na organize tau ki bane United States ka luina na Germany na Ukraine ki tama khusukulai piba kwat ki chawba sing ki manung dagi amane demonstrator amana piper sign amada wari sanau lan hengadan gano hai ki aduga miam marak adu da piper banner amada ai ki lan na the aine ki maya thangba Berlin da Germany ki khudam oriba Brandenburg Get tagi akoi pada miwe lising tararum pon ki aina police ki wagang loi amana hai ki santi tham na ba police na officer lising amaga samri rom mobilize tawki military uniform sing Russian amasong Soviet firan sing Russian military isai sing amasong right wing symbol sing da ating ba thamna na ba hona ki kongjang adu da right wing group sing sarugya bagi khudam okide amasong German finance minister Christian Lindner na soidanamak mayokta sing lep kadabani ai ke protest adu santi hoi ki Ukraine ki damak lep tabam yu edo history ki aranba site adu da leivani hana Twitter da London hai ki Pakistan ki jail da leiriba lanmi lauthok pina ba masarupana ai jagre auki ba kumza lising amaga sampan umfuga manga da thokiba India amasung Pakistan ki landa mangre ana leraki ba lebaga sigi army person amagi masanupana magi apoko Pakistan jail lagi lauthok pina ba lebaga sigi president da ai jagre haire Hirambasiga mari lenana Bidya Dar Party gauba US na phangdorakibada mage pokba Ananda Party India Pakistan la sona kaiba matamaduda Bengal Defense Regiment da sipoi oina thabak tawbane lanadu ta maki apokpa mafam khangdana mangkhibani atumoina bak mak Pakistan gi jail da leramgani abagi thajaba le maramaduna President amasung Prime Minister na Hiramastam yang sanglaga mahaki apokpa Ananda Party bo Pakistan jail da gi thadok andu da lebagasta purakadabane Kariguma mahaki apokpa asi Pakistan ki jail da sikri harabadi Pakistan authority dagi mahaki apokpa sikri habagi death certificate adu khusin nagada bani haire Mara makata na fangdo ki beda hauki bukumza lising ani ahum da fong kiba Pakistan prison list da mahaki apokpa gi ming yawra kibani madugi matung mahaki apokpa bo jail dagi lauthok pina bagi damak mari leina pasina kyar ka na hijack bani atu bangasi pawbada mari leina pasina thabak da onthok da basi leibak thi bani haire Aganivir ki matang da uwangang bagi right leite BJP Bihar ki cooperative minister amasung RJG ki lusingba Surendra Jadhav na Agnivir scheme ki matangda pasda bo wofum ke phongdo ki badu bo BJP ki senior leader Ravi Shankar Prasad akan bamongda yading da phongdo ki ba loidana Agnivir scheme ki matangda Bihar ki minister na wangang bagi right leite haire Hirmasi gamari leina BJP ki lusingba Ravi Shankar Prasad na phongdo ki bada Sub Minister Nitish Kumar ki makha da leiriba minister amana lebagas asigi army ki matangda pasda bo wofum sing phongdo ki bai basi ikai ningai ne Minister aduna phongdo ki bo wafam adugi matangda lebagas na kaidong da tupin leiroi lebagas gi army ki matangda fazda bo wafam sing sinaduna ngangkiba miyoidagi maming matha biya mamangda phuthokduna awai akum tawna basu pamde adu batangai fadana hiramasi gi matangda wafam sing asi phongdok taba yadabadagi miyam mamangda phongdok pani haire Mana maka taraduna Surendra Jadhav na phongdok kiba wafam adugi damak miyam khangna bhag lale haijagadabane asigum US na minister oiba madik jade Minister Nitish Kumar lebaga sigi army budi soidana ikai khumnaram gani thajai marabaduna kathokpa galone na thabak tawriba army ki mokta wangang kiba mioi asibo minister famda ki lauthokpana asumba khongthang oigani ana phongdo kiba galoinana matang jai lisingani kungamari da pangthok kadoriba lok sabha mikhal amadi kumja lisingani kungamanga da pangthok kadoriba Bihar State Assembly mikhal da Bihar State Legislative Assembly mikhal da BJP na chauna maipak bangamgane marmaduna miyamna yadabal lisingba sing ase Madhiba Viraga Viharda Miyamna Java Lingak Amakumza Lisingani Kunkamanga da Soidana Semlagane Biargi Miyamna Matam Adu Fawadi Warabasu Wana Kankigani Abagitazabalay Nitish Kumar RJD Sat Minarubadagi Laikhatana Manglagadabal Singba Am Ori Aire
US ta thengna anauba COVID case singi zada marfuga manga Omicron sa variant XBB.1.5 na thogale. Sayulas da US ta thengna COVID-19 case apumbagi zada marfuga manga di yamna lawna galawa Omicron sa variant XBB.1.5 na thogan pani habasi Center for Disease Control and Prevention CDC ki khwadagi nawba data da ulle. CDC की डेटा पल्लतुना एजेंसी की रिपोर्ट ना यूनाइटेड स्टेट्स ता XBB.1.5 की केस हौकिबा सही की अथेंग बसरुकता लेप्तन हेंगलप की चांग असे ममांगी सैलुल चाद 79.2 ओरमबदगी अमसोंग सैलुलनी की ममांग दा चाद 71.9 ओरमबदगी ने CDC की मतुंगिना XBB.1.5 असे US की लमदम खुदिमकता चांग अमदा हेंगलप ओरे B2.1 na sada 9.4 oiduna anisuba infection masing khwadigi yamba variant ne CDC an boina hokiba sahi ki November de XBB.1.5 tracking tau bauke madamadu da lebaka sigi mafam sin bathong bagi oina variant asigi case masing sumnagi zada amagi makada oiki madamadu dagi strain asi US to jamna thuna santok tuna lagle angan bestadi amagi matungina XBB.1.5 ta nongsa tiningai oiba mutation khara yawbaga loinana strain asi atai strain sing dagi hena sandokali habagi ngitpe Texas da nongsa gi maisana sian gi ba mi masing sahi kun gi manungda khwaidagi wangke media report apagi matungina climate change tamaram oiduna sabagi sang hengalaklingai amadi migrant sing sibagi sang ka hena wangkalaklingai parakasida hogiba sahi da Texas da nongsa gi maisaga amari lena sahi gi basing gi maseng sahi kun gi manungda khwaidagi wangba sang oike Texas State की डेटा एनालिसिस द जुम्फम ओइवा Texas Tribune की रिपोर्ट पलादुना एजेंसी ना हाई कुमजा लिसिंग अनि कुनगनी थुइ द Texas ता नुक्सागी मैसाना यामराबदा मियोइ सनी उम्बुरा मापन सियान के मासिंग असि कुमजा लिसिंग अमगा चापन मरफुद्रा मापन की मतुंगदा स्टेट असिदा नुक्सागी मैसाना मरम ओइथुना सही अमगी मनुंगदा सिबा ख्वाइदगी चांबा मिसिंग की मसिंग ने सिरिबा सिंग दुगी मनुंगदा मियोइ क्या माइग्रेंट सिंग नि मखोय US Mexico border लांथोरक लबा मतुंगदा सिगिबनी अन रिपोर्ट अदुना हाइरे कुमजा लिसिंग अनि कुनगनी थुइ की सेप्टेम्बर कुंथ्रा द लोइखिबा लिसिंग अनि कुनगनी थुइ की फिजिकल सहिदा बॉर्डर एरिया अपनबा दुगे परिंग US border patrol na asi bhagjang sanipan yangai gomdoi thengnage asi basing ki masing asida nungsagi maisa irang naba amate atei maram sing dagi si basing yaure report on state climatologist John Nelson Gaman piba data paladuna hai sahidara henbaki manung da Texas da record oiba mong da thokiba khwai dagi sadiba ikang manung da state asida anisaba khwai dagi saba samar su oke US ke anisaba khwai dagi saba state asigi missing kumza lising amaga sampan marfutra mapanda million kun helambadage kumza lising ani kun gani thoida million kun tharum yawrakibane China gi peace plan gi matang da Zelensky na Xi Jinping ga unana ba thawrang tawre Hawjik Zatariba Lan Loisan Babajina Puthoraki proposal Sinki Matanga, Sainhaki Hak Legmanava, Xi Jinping Unaduna Kumnawari Sana Batorang Tauri Haina. Ukraine President Volodymyr Zelensky of Fongdokre Lan Asi Sahi Amama from Parak Pakolina Irainamita Pajengda, Chinese Foreign Ministry na a release Taukiba point, Taragani Toki paper da Sainan Haike. Madudi Ukraine crisis Asiki Amatangaraba, Chanabaya Sorosandi, dialogue song negotiation Asi Haktane. Hiramasiga mari lena China na makatana constructive tawdak lawkigani paper aduna lan sok na ribanakal ani ki marakta pistol makasa thanaba unit leader gel ating basing thamba lepna na apel tawbaga loina na nuclear khulaising sinabagi mayokta China leptuna lai aike bakatana paper aduna haribadi party khudimagna Russia amadi Ukraine bo manaba maikida marata pipam lakhana bagi pandamga loina na honarakpada support pigadabani loina na nakal ani bo yarabe makai thuna haktengna dialogue makasa thangadabani Masina conflict ifibam adu tapna hantan bagal loinana mamaitang da mapong phaba sisber amapurakpada mateng soitana pangane Chinese Foreign Ministry na release tawkiba point taragani thoigi favor adu response oina Zelensky na haigi madudi China gi proposal asina lebaga se marat tafo phibam lakhanna bathiba humbada Chennai habagi ingit bi China na Russia da kulai supply tawroi habasta hangna ta sengna tha jaba pame Ukraine ki president asina mahagi lebaki maramda China na wari sanaba horokpa asibo thagat bagaloina na khongthang asi yamna pongning thawani ngai oi aike tawgi masung baijing gi waising asigi maromda kari leiri bagi amadi kari thabaksing ulakadage habadudi awjichu wang oiduna leiri ana Zelensky na phongdoke awang thangba san state ki khungang samarom offer yiwada hongdok nagre san state ki awang de leiba river namtu gi
Hado for dam sabagi tabak chataba asina maram oiduna mafam adu leiba khongang samarom gi mioi lising ni furom hena makoi gi khongang thadukna flood zone gi madak thangba saruk yawada hongdokna na phau hongdokna ba hawgre damasi sahi asigi manung loisana ba pantam thamli ana construction company grassroot alliance na phongdokre namdo river projector gi kamko amana hawkiba sagol sinumita phongtorakhiba report amada hai mafam asda leiba community ki ana ising lambi asi thasinthana sem kadoriba dam asigi mehukda leptuna lakhibani dam asina maram oiduna sipo township da leiba khungang taraga mathoi ising isauna maram oiduna akanba safu piribane mafam asda leiba local miyamna project asi lising ani nifanda saba horakpadagi साधनबगी दंबक येतुना लाकपनी अतोप लेपाक असगी मिलिटरी रिजिम की हेड ओरिबा थान सुवेन नमफुदा मियाम की अपाम बयंगदन दाम असि साजलपनी अन रिपोर्ट असिन भयक सेना फंगदोरकले सयन अदुना लेरिबा दाम असि कायम के टाउनशिप की लोइजाउ विलेज द ट्रेड सेमगतपनी सही तरागा मंगा की मतुंग दमासि लोइचलक्तुना लिसिंग अदि कुलुम दोइदा पुमलोइ लोइरगनि अना मतम थादुना लाखिबने दाम असिना सिटी असि की मनुंग द स्क्वायर किलोमीटर हमफुन कोनबा मफम अमदा इसिंग जोक्सिंदुना थमना बसेमगले masina maram oitana biu sa kya gi farm sing mangan tahan khre hauki besa ol sinamita river projector gi maike gi pirakpa a report ta hai Myanmar gi authority na hojik sok sin dona leriba mafam masida gi hena anoba khungang tara amaga hena loksin thana makoi gi dam gi ising lakpham lambi semgani hana phongdorakle hariba mafam asi ai war wadi gi kwadi gi chawwa ising chen tharakpham oriba flood zone adu gi lambi oigadoribane namdo river projector sina phongdorakpada legan lak thorkle bawafam asina khunja singa segi mai mamadi lamsing katai dilai gadori bage haiba chapchana khangba ngamdre haina phongdorakle Pakistan da mioi bagi hing bagi mamalasi ata beg amana hena tangle lanmi sing nongmada sara ani suna pijaba ngamdre Pakistan da mioi bagi hing bagi mamalasi ata beg amagi mamal hena tangle maragasta hostan sing da hidak phangtabana maram oraka operation lepagi bipam da lagle an official report amagi matungina phongdokle Pakistan economic condition asi phataba phibam ama oibadagi hena sathiba phibam amada mayoknare masna maram oraga leba kasta economy gi disaster thopagi phibam amada lagle Pakistan gi government na tax sangatba pose gi mamal tangkhalakpa amade thabak suningai lerakta asina maram oraga leba kasta leiriba lairaba miyosin hingbada awaba saitheng mayoknare haujik leba kasta industry kaya ama thingjinakibana miyoy kya amadi subham nompham leitre International Monitor Fund gi maikeda gi Pakistan da tax reforms ki hana thamlamba condition aduda karigumba ahongba amata leite Pakistan government gi maikeda gi gas electricity petroleum product amadi basic commodity singda lawriba tax ki mamalasi wangkhalakpan maram oraga hanana awaba saitheng mayuk dana leiriba leibakasigi amuk hena awaba saitheng mayuk halle Pakistan gi industry sector ase import amadi list credit thingjan kibana maram oraga industrial sector da phibam phasilaki daba serakta crisis ase mayuk nakibane masina maram oraga multinational amadi national manufacturer singna makoi gi plant sing ado thingjan kibana maram oraga masing yamlaba mioi kya amdi supam sapam leitre Pakistan da posai tang gi sang ase chada 27.5 da hengalakle Haujik leba gas leiriba tongan ba sector kya da thong loan kiba asina maram oraga mioi kya amadi saba thakba phangdre masina maram oraga hanadagi lairaduna leirapa lebak asigi praja miyamda chingnan saningai thakningai phangtaduna sara henba yawnare Pakistan da leiba multinational company amada thabak dawba mioi abana phongdor kibada makoina punna mioi lesing taraga daruk hena company asda thabak dawki adubo government import tawbada athingba thamkibada maram oraga company asi sitharapadagi staff pasingi sada kuntradi kakthagre masina maram oraga mioi kya thabak subham safam lehendre lairaba misam prajadi thaknaba ising phawwa leiraga thakpa ngamnadre nongmada tangai fadna sangliba fuel amadi gas ki mamal asisu kahena tangpadagi khudong chada pamayuknare normal oni jum panbada tha amada sangliba sathing asi chada ni fudagi yangai ki sangde hengalle kaithen sing thong lon ki bada maram oraga thabak sufam leitre Maragasida Pakistan army ki oinasu laipakasegi semelon ki fibam asi phalaktabana maram oraga nongmada sara ani suna pijetre haire Pakistan da thokliba economy crisis asina maram oraga laipakasegi oina khwaidagi maruiba institution ama oriba army da sada thakna baki pochai sing supply tawraki dabana maram oraga nongmada sara ani suna pijaba ngamdre Pakistan army ki field commander singna quarter master general QMG da serol iduna lanme singi food supply kaktabagi matang da thengnari ba wafam sing adu khangangre Quarter Master General Nasu Food Supply Amadi Logistic Issue ki matang da Chief of Logistic Staff Amadi Director General Military Operation ka khana nainagre Military Officer sing nasu Food Supply ki issue asi Army ki Chief General Asim Moni da khangangre
अरोइबद कंटेंट सिंग मरकुइब पाउ खरा असिब पाउदम जरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पदागजरी चैनल असिना तोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबीद्रिबसना सब्सक्राइब तौबीरम लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमक पो अमक हन्ना थागजरी।